Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi twizera ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nizere ko weekend irimo kugenda neza, hanyuma n'abadventiste namwe mwagize isabato nziza kandi mwagerageje kwiyuzuza n'Imana kuri uyu munsi. Hagati aho rero garutse muri studio kugira ngo mbagezeho amakuru y'urugamba ku murongo w'urugamba uko byiriwe byifashe kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatandatu ku itariki 6 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma kuri wa gatandatu rero tariki 6 Ukuboza imirwano yakomeje gusakiranya ingabo zo mu mutwe wa FC23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yageze ku munsi wa gatanu yikurikiranya nyuma y'iminsi yindi ikomeye yasakiranije FC23 n'ihuriro ririmo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR. Kuri ubu amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko FC23 yamaze kwigarurira Rurambo, agace gaherereye mu gice cy'imisozi miremire ya Uvira. Ni nyuma yo kwirukana ingabo za leta mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Hanyuma epfo mu kibaya amakuru avuga ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu gace ka Kamonyi ugana Rubarika mu burengerazuba bw'agace ka Katogota. Ni imirwano rero yatangiye mu masaa 11 z'igitondo nk'uko amakuru abyemeza. Hanyuma mu bice bya Kamanyora kugeza ubu amakuru avuga ko kuva mu masaa y'igitondo harimo humvikana urusaku rw'imbunda, ari nako hacicikana ibisasu hagati ya kariya gace na Karuvungi, aho AFC M23 rero byarangiye yigaruriye agace ka Ruvungi, FARDC na Wazalendo bagakwira imishwaro. Umutwe wa M23 rero kuri wa gatandatu nyine wigaruriye agace ka Ruvungi gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikaba yafashe aka gace ka Ruvungi nyuma y'iminsi 5 yari imaze irwaniramo mu buryo bukomeye n'ingabo zirimo iza leta ya Kongo, iz'u Burundi, FDNB nyine ndetse n'abarwanyi imitwe ya Wazalendo. Kuri ubu zirangabo nyuma yo kwirukanwa muri kariya gace, amakuru avuga ko zahise zihunga zerekeza mu gace ka Sange ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ruvungi rero yafashwe ku manywa yo kuri wa gatandatu. Aka gace kakaba kiyongera ku kandi gace ka Rurambo ko mu misozi miremire ya Uvira ingabo za AFC M23 zafashe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, ariko nyuma ya Ruvungi tena bakomeje imurego bafata n'utundi duce turimo na Mutarure, aho Ruvungi aho umutwe wa FC M23 ukomeje kwigaragaza nk'ufite imbaraga zidasanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko aho kuri uyu wa gatandatu nyuma ya Ruvungi nanone wigaruriye utundi duce twa Bwegera na Mutarure. Ibi bice rero bishya byafashwe, ibice byafashwe biherereye mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, umwe mu mujyi y'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko AFC M23 ikomeje kwiyegereza imipaka y'uwo mujyi, byongera igitutu ku ngabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo ko barimo barasatira uyu mujyi wa Uvira cyane. Amakuru yizewe aturuka ahabereye imirwano yemeza ko abasirikare ba AFC M23 bamaze kwambuka umugezi wa Ruvubu mbere y'uko bafata turiya duce, ibintu bishobora kuba ikimenyetso cy'uko imirwano igiye kwimukira mu nkengero z'umujyi munini wa Uvira, kandi niko biri, ni nako kuri, ni nayo ntego, ni nayo ntumbero. Ibi biza byongera ku duce tumaze gufatwa n'uyu mutwe, harimo Mitimbiri, Rubarika, Buhewa na Ruvungi, nanone hakaba hakurikiyeho Bwegera na Muterure. Hanyuma nubwo AFC M23 nta tangazo ryihariye yatanze kuri ibikorwa bya gisirikare, ibiri kuba ku butaka bigaragaza ko iri mu rugendo rukomeye rwo kwagura ibirindiro byabo. Ibindi bikomeje guteza impungenge mu nzego z'umutekano za FARDC, ingabo z'u Burundi n'abaturage ba Uvira, kubera igitutu n'ubwoba bwinshi bukomeje gukwira kubera uburyo ki intare za Sarambwe
zikomeje kwigarurira uduce twinshi ndetse no gukora akazi katoroshye. Andi makuru navuga ko Burundi bwamaze kohereza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'umupaka uhuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bavuze ko bagiye kwihimura cyangwa se uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard avuze ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bihimure ku bisasu bibiri biherutse kurasirwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikagwa mu Burundi. Hanyuma ni nyuma y'uko ejo kuwa gatanu ibisasu bibiri nyine byarasiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaguye ahitwa Rugombo mu cyahoze ari intara ya Cibitoke bikica umwana w'imyaka 3. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise yikoma umutwe wa FC23 ndetse n'u Rwanda ateguza ko Burundi bugomba gufata ingamba zose zikwiye mu kurinda abaturage babwo, bivuze ko bagomba kwinjira muri iyi ntambara nta niyo nkisigaye inyuma, ahubwo bose ari imbonerakure ari FDNB n'abandi bose bagomba guhaguruka bakarwana inkundura, dore ko n'ubundi basanzwe bayirimo. Noneho ni uburyo bweruye bwo kugaragaza ko iyi ntambara bagomba kuyirwana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero amaze gutangaza ibi, hari amashusho agiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana imodoka za Burende n'igisirikare na polisi y'u Burundi zerekeza ku mupaka, ibisobanura ko imirwano ikomeye ishobora gukomeza muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho amakuru mashya aturuka mu Burundi akomeza kugaragaza urugendo rutavugwaho rumwe rw'imodoka ya gisirikare yavaga mu ntara Cibitoke yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo yari ijyanwe no gutora imirambo y'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba. Hanyuma umuturage wo mu gace ka Buganda wabonye iyo modoka n'amaso ye ariko utifuje ko amazina yatangazwa, yamije ko iyo modoka y'ingabo z'u Burundi yatunze imirambo inshuro nyinshi mu masaha make, aho yagize ati hari imodoka y'igisirikare cy'u Burundi yavuye hano i Buganda yerekeza muri Kongo kuzana imirambo y'abasirikare baguye ku rugamba. Ati yatangiye kuza no gusubirayo kenshi, nibura n'abaruye inshuro enye mu gihe gitoya, igenda igaruka, kandi nta kindi yatwaraga uretse imirambo y'abasirikare baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Uwo mutangabuhamya rero yakomeje kugaragaza ko iyo modoka ngo yanyuraga ahitwa kuri 6 muri zone ya Buganda, ari kubakwa ikiraro cyambuza iyo mirambo ngo yajyaga kubanza kugezwa mu mujyi wa Cibitoke mbere yo gukomeza mu zindi nzira zo gushyingura nyine abasirikare bashyingura mu cyubahiro. Gusa nubwo nta mubare uhamye watangajwe ku mugaragaro, amakuru y'abaturage ndetse n'andi twabonye yemeza ko umubare w'ingabo z'u Burundi zimaze kuhapfira uri hejuru cyane ugereranije n'uko byari byitezwe. Iyi mirwano rero ikomeje gukumira amahoro mu nkengero za Uvira no mu kibaya cya Rusizi, aho ingabo za FARDC zifatanije n'iz'u Burundi zikomeje imirwano yo kurwanya umutwe wa AFC M23. Mu gihe rero ibi bikomeje, abaturage muri ibyo bice basigaye mu bwoba ndetse n'akaga kubera ibisasu bikomeje kugwa ndetse n'amasasu atarangira, nabyo byatumye rero bafata ingamba zo guhunga bakava muri Kongo bakambuka aho ku mupaka wa Rusizi hariya mu Bugarama hamaze kwambuka impunzi nyinshi zitabarika zishaka ubuhungiro mu Rwanda, zivuga ziti rwose ibintu birakomeye, ibintu ntago byoroshye, abantu bari gupfa umusubirizo, turi gusiga tutanashyinguye ko ibisasu biri kugwa bikica abantu, bikica impinja, bikica abana, bikica iki, mbese bigaragara ko ibintu bimaze gukomera. Kugeza ubu ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje guceceka ku mibare y'ingabo zabwo zimaze kugwa ku rugamba, ariko ibintu bikomeje gutera urujijo n'impungenge ku mutekano w'akarere, ukibaza uko bizarangira. Hanyuma ni nabyo byatumye Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wungirije mu bya gisirikare, nawe yisekereye ingabo z'u Burundi abakina ku mubyimba, aho yatangaje ko ingabo zinjiye mu mirwano iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabonye isomo
kandi ko zitazapfa gutaha amahoro. Izi ngabo z'u Burundi rero ziri kwifatanya n'iza Congo Wazalendo na FDLR mu bitero biri kugabwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu bigenzurwa na AFC M23 birimo Kamanyura, Katogota na Kaziba. Kwa gatanu Ukuboza ni ku munsi w'ejo nyine ubuyobozi bw'iri huriro bwatangaje ko mu bisasu biremereye biri kuraswa muri ibi bice harimo ibiri kuraswa n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'u Burundi kandi ko byishe abaturage benshi. Hanyuma mu ijoro ryo kuwa kane Ukuboza abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi bivuga ko bishe abasirikare benshi bafata mpiri n'abandi benshi. Mu bapfuye hakaba harimo na Lieutenant Colonel Atanazi Minani wayoboraga batayo mu ngabo z'u Burundi. Mu kiganiro rero na Mama Rwagasabo, Lieutenant Colonel Uwingoma yatangaje ko ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zimaze iminsi 3 zambutse umupaka zijya kongerera imbaraga zindi ziri muri iyi mirwano kandi ko izasigaye mu Burundi nazo zikomeza kurasa. Ati babikoze muri Katogota na Kamanyura, niyo mpamvu abaturage bahungiye mu Rwanda, atabenshi bahungiye muri Bukavu. Ati ibyo bikorwa ntabwo tugomba kubyihanganira. Ati kugeza ubu kugeza ubu abambutse bagomba kubona isomo. Ati ku ngabo z'u Burundi ziherutse kwinjira mu mirwano, Lieutenant Colonel Uwingoma yagize ati abambutse babonye isomo, basanze abagabo turi maso kandi tuzaba maso. Kongo ntabwo ari Cibitoke, ntabwo ari Ngozi, ntabwo ari Bujumbura yabo, oya, baradusanga iwacu, turarwanira amahoro, turarwanira ukuri kandi bazabibona, icyo bashatse bazakibona. Lieutenant Colonel Ngoma yavuze ko imiryango ifite abasirikare b'Abarundi bajya muri Kongo ikwiye gufata amafoto yabo ya nyuma ngo kuko batazava ku butaka bw'abanyekongo ari bazima. Ati turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo ko bagomba gufata ifoto ya nyuma. Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ya nyuma. Ati ntabwo azasubirayo uko yaje, ati yaje mu modoka cyangwa n'amaguru, atari kazasubirayo mu isanduku, tafata ifoto bazashyira ku musaraba cyangwa se ku gituro. Ati kuko ntabwo bizabahira, ntabwo bizabagwa amahoro. Abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwambura ihuriro ry'ingabo za Kongo ibice byinshi, bivuga ko nyuma yo gufata agace ka Rurambo na Rubarika muri teritwari ya Uvira, kuri gatandatu bafashe centre ya Ruvunyi n'utundi duce dutandukanye. Imirwano ikaba ikomeje ndetse bakaba bakomeje gusatira umujyi wa Uvira, anera ntego cyangwa se ariyo ntumbero yo kwigarurira uyu mujyi. Barakabona bakicara bagatuza bakaruhuka bakavuga bati ibyo ari byo byose dukoze akazi.